يا أمتي جرو على تببر بتنا كيسين أسجار ما جرو أسأل من رمو جراني بلا واجرا أنا أقول والله لا تجرا إسلو ما ملنا لا ملك كابو أيجو ملك كم كابو يوكان جرا عشان يقولوا تخلنا خيسين جرت أنا إنسان كيسان جرا ما كان كيساني تفرد تاكونه إلى رانتنا نيرة لما فرد دم بيكون بلا واتنجرا mana kamatin ako yung kamne akal mati bisan tadi la duke ole pula me kana lela la friti go la na da oromo te ani oromo la dugada uno mana kiyat kalala wanta ka mana kaisan kabu madabara na kan dun ganda Ibrahim fi umman ma kore da kamera ta me kunun dino sare na goda ni judani joharu makana kama kalbin na dia te me rakda kiyana argu Isbida wajhi ya yoti ya dugasa na basa ilmanin kaba ilman ya dura papachan ilmon takati mata randa bamte amata sadi uno kanina skeze jirum miye uno ora kaller kai kaba amata sadi gutu kanin ko di mana kabu agabun jira sadaka ugan kadade dai dani wata kana magaragale na lalu dabe uno ora kati yelle tanin bagadarati dakara bagade tiribe samalera uno ila rantana rakata tinjira ila rantana boya tinjira belawa tinjira gara goru walla le umma ya ilma kiya ina garre bakai sanjira ni rakna gurgudda na tinjira umma ti ay sararu tudurana jawar muhammad sigar gara na jecha jira ni jawar mo nan gargare mali fara kairo sinja na kairo ni nan jani durmani ada kairo ti dugumani warana kaisa ture dugumani ubadayan kiya biyati ya nama kiya chamsa ture ummata kanaaf osoo quuqamanii osoo ifiifi saajaa qabanii osoo namni isaaniif saajaa qabuma jiru ifiifillee dalagaa irraa galanii osoo mana taa'uudha jiranii ummata isaaniitiif jedhanii kan qabu isaaniitiif baay'ee akka galatoomanii rabbiin tan isaan quban qabne kan isaanii kennee akka nagaa uummanni kun rakkoo qabanii warra tumsa baa Oromiyaa Kamisoottaa jiraatuutu makoroonii kintaala 100 fi akkasuma daqiiqaa kintaala 100 itti dirmate akka tokko rakkoo isaanii irraa daf godhe yaa uummata keenya uummanni keenya kun wal keessa jiranii rakkoo baay'ee qabanii gargaaraa cinaa dhaabbadhaa akka namni keenya isin biratti nagabne iyyaa dabarsaa rabbi jazaa isin haa kafalu ulfaadhaa innaan warra tumsa baa Oromiyaa waan gaarii hojjettanii galatoomaa jennaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.